Hello, everyone. Good evening. Welcome to Manu Hutna. Manu Hutna. I am Punam Uttara Mukchage. Hojik Manipur da one of the latest trends. Havidare hojik se koigi live unofficial live statement amo khak tholopa matam da any like social media gi Facebook pages, Instagram, dongan ba WhatsApp na jingba hai ba me am tholopa matam da koi public se hai ba hojik tholai statements da adum follow tor go chat pi wafam lai aduna kana gumba unofficial oiba adum ba mio yama admin oiba adum ba page sam ka ki mio yama khak na thagalak ba page sam khak da lebak myang adum illaga chat da oiba natraga any Facebook page natraga social media gi pages sam khak da thador pa warol hai ba se masi khoi lebak myang prajana hana gi khang ga leiba phongdok bangam da ba hai ba PSC admin jana phongdok pa adum ba yamna khoi mathau na leiba miyoi mo oige dori bra natraga na hojik tholai ba pages myam si politically masi khoi da backup tawraga political background am khak tagi leiba khoi gi chumda wafam amakha leibak myam prajada masi spread tawrba matungda khoi leiba hen ba makhal gi khoi gi charang na ba thon ba gi wafam oibra haiba se mangwang kya dagi hauna khoi gi social media gi tongan ba pages myam khak ta tongan ba khoi gi statement myam khak tholak khibada masi gi reactionary oiba wafam myam khak lagnai aduna react tawrei ba si masi khoi social media gi pages ta dum ba react tawrpa gadi masi aran mamongda khoi gi sandorok gi damakta react tawrpa natragana react tawrpa maram se hairi ba thoglei ba statement se achuma wafam oibsina masi gi masi bu amuk namjan na bagi damta react tawrpa haiba gi wafam na singbujini aduna hojik leiba wafam se khoi gi social media gi pages khara da hadak khoi gi last numit ini humni se haiba dare numit ini humni se da yam angat pamongda awai khum tawna wi wafam lei aduna haukiba april gi tarik kun nga manga se manipur da khoi lebak myam gi oiba maroina khoi valley gi district sing da yamna maru oiba khoi lebak myam gi oiba adum ba koko minasin ba achouba lebak myam khoi praja sing gi rally ma khak khibne aduna rally si da manipur gi chief minister da memorandum pisan bugi wafam ne aduna wahang taret hangbugi khongjang haidana khoi manipur da koko minasin ba achouba myam gi oiba mifam na chingba aduga myam gi rally akoi chalaba matung da chief minister da tongan manipur gi koi gi corner da leiba praja mayam ki pen da mayam phongdok wi wafam lei aduna hairi ba hajuki thodok si tho matung da yam achawa mong khak ta akoi Facebook akoi social media pages ta awon ba manipur ko ba adum ba Facebook ki adugi pages ta manipur gi hoje akoi gi tongan ba koi leiba ki oiba issue kya da masi thodang loriba apex body amkhak oiriba manipur gi hajik leiriba kanglup ani gi lan Kogi madi meite gi lan si haugalakpa matamdagi hauna manipur gi responsible oiba adumba citizenship ki adum organization am khak oiriba kokomi hariba masigi organization siga awai khum tawnawi wafum yamna chauna manipur da ngarang na han tarik kun ga manga dagi na ngasi phabogi pages de akan mong da muknar ga leire aduna kana gumba khoi gi hajik leiriba pages siga mari leina ba natraga pages sida hen support tawruba tongan ba wafum tamang bojing akhoi social media da su ngasi ngarang mokse akoi tonga mimoi singna sengdok warol thamagi wafam leire aduna live wafam de hajik leiriba manipur gi hajik tungdu leita da ba manipur da shanti purok na ba tonga ba khoi gi manipur gi civil society organization gi level do hona riba adu sarkar na su yamna ka hen hona riba hai ba marak sida manipur gi hajik leiriba khoi gi sangstan amadi leiriba pages singna sangstan gi mathak allegation lakpa hai ba wafam singida yamna reactive oina rapi wafam dune aduna hajik leiriba wafam de hairiba natraga leiriba oiriba pages tagi tholaiba wafam singse kadai phawba achumba wafam no achumba wafam oiba targa de kari maram gi damakta masigi leiriba proof ko loina na evidence ko loina na masi mari leina da authority da sinadri bano kari umba aranba oiramba targa na mari leina da competent authority jingna leiriba page ki mathakta kari maram gi damakta chap chaba calculative oiba action law da bano haiba wafam na chingmusini aduna maroina today we have social media exposing reality or creating chaos. So this is a topic for tonight, Manu Hutna. So joining us tonight, Oda Dr. Yumnam Premananda, Head of Department, Law, Manipur University. Oda Premananda, very good evening. Taramuk chage. Loinana Oda Ningtau Kongjam, Saiti Azitni, Chip Bureau, UNI. And joining us shortly, Kokomigi spokesperson Santana Hakpam. He will be joining very shortly. So I welcome all the guests on Manu Hutna. Social media exposing reality or creating chaos.
ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤ ꯁꯥꯟꯇꯗ ꯍꯧꯅꯤꯡꯕꯅꯦ ꯁꯥꯟꯇꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯃꯛ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯑꯔꯨꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯡꯒꯦꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩ ꯕꯠ ꯍꯤ ꯋꯤꯜ ꯕꯤ ꯔꯤꯆꯤꯡ ꯑꯋꯔ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣ ꯚꯦꯔꯤ ꯁꯣꯔꯠꯂꯤ ꯁꯣ ꯑꯥꯏ ꯋꯦꯜꯀꯝ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯟꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯃꯥꯟꯗ ꯄꯣꯁ ꯑꯃꯒ ꯑꯦꯛꯁꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯤꯌꯥꯎꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯟꯖꯔꯒꯦ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯧꯕ ꯄꯦꯖ ꯑꯃꯈꯛꯇꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯁ ꯃꯌꯥꯝꯈꯛ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯊꯥꯗꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯁꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯤꯇꯪ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯁꯁꯤꯗ ꯍꯨꯔꯥꯟꯕ ꯃꯆꯨꯝ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯃꯄꯪ ꯆꯥꯕ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯣꯡꯂꯥꯎꯕꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯖꯦꯁꯤꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯀꯨꯟ ꯆꯨꯞꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯒ ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯀꯨꯟ ꯆꯨꯞꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯀꯣꯜ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯁꯨ ꯂꯩ ꯐꯤꯂꯝ ꯔꯤꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯥꯎ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯚꯟ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯅꯤꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯗꯤꯑꯣ ꯀꯣꯜ ꯇꯦꯞ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯕꯔꯅꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯦꯖ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤ ꯊꯥꯖꯔꯛꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯄ꯭ꯔꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯄꯦꯖ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯅ even political leaders singdabu adum haibu often like kokomina thamba wafamda once again reminder ma tawma tamda nakoi na thadokpa Facebook page amadi nakoi manungi yanadaba fammunaba mayamgi miyoi singna chingthana honaba sabak phalak patare haibagi kokomigi adugi yamna reactive response lay habadare so swai hominaji hajik kokomi amadi lairiba onma manipurgi marakta hajikse laibak miyamda yamna khiaoso enba kokomigi oiriba fibam कोकोमी अरानब ताबगी वाफम अदुगा अवनम मणिपुर चुंबगी वाफम न चिंबा हजिक फेसबुक की सोशल मीडिया की पेजेस सिदा हजिक मसी प्रजा मयाम द मसी की रियलिटी जे खंगब ngam सो हाउ डू यू सी हजिक लाइबा हजिक की अवाय खम तंगलपा मणिपुर की अरुब तांक की सी की टाइमिंग स्वाइसदा सी की कनोनी अवाय खम तव याबा एरिया दुम लैको अदु अदगी दी तव यादब एरिया ले अदु मसी अखोय मुन येंगबम चांगी अखोय दी ngasai gi moy अवाय खम की कंटेंट नतबो सी अवाय खुम तौबसी कदाइबु याई कदाइबु याती हाइतारेको स्कोप मन एक्सटेंज की पोचदे लाक्सगेबको अदुगा बेरा लेरगदी मदु लेबाक्सी लो आइबम लेरिमिना लो गी मखादुदा मोसी दंदी पियम चंग आइगी दुदी ngasai हुजिकिदु करियबा मागी पेस्ट ममिंगदो अवनम मणिपुर बो हायो अदगी ओनदबो बो हायो एनीथिंग अदुगी पोतु की मथक्ते एक्शन लौब यानी आइन हाइजे शोक तारगदी दो मदु शोक तरगदी एक्शन लौब यारो अदुदी दैट विल बी डिसाइडेड बाय कोकोमी और अदर्स गवर्नमेंट डिसाइड तौ तारे अन सिगी पोने अन अखोइना खनबिगदबो सौजिक्ति अखोइ मसी साइबर क्राइम की करी की पोट लाखदोइनी अन अखोइना लो से अखोइना चावलाना अखोइना येंगबदा अखोइना खंबिगदोइसी एनी तौरिसी अखोइगी सोशल मीडिया दा ओरसु कइदा तौरिसिंग सिगी मागी रेमिफिकेशन अदुगा मासे अखोइगी चमानाबा लो से अखोइगी इंडियन पेनल कोड का हाइसे हुजिंगना भारतीय नाय सानिता 2023 से मदुगी सेक्शन खुदी मगलोइन पांदोइन को मोंदुसु पानबे याबा चाना बगदी पानी अदुगा मागी साइबर क्राइम की ओइबा तोंगानबा लोम लेदि अदुना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से सि लाखदोइबा अदुगा हौजिक्ति अनौबा ngसाई लोम लाए मसिना अनौबा लो नते हुजिक्ति इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट अदु मखादा थोकबा रूल नि मसि रूल सिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया इथिक्स कोड rules 2021 सिदा लाखदोइनी अदुना अखोइना मसिदा हामदा खंबिदुसे अखोइगी ngasai hujik thoiba kholiba Facebook pherang sing si moina haisi intermediary amana tawrindena ko adu sigi se lo gi maron da muji kaino kawi significant social media intermediary kawi amka haijage significant social media intermediary mai ne kaino akanda masi kaino ni minister of koi gi electronics and information technology miti ne thokpa notification ni adugi rules ni adu yaurisi significant social media intermediaries kaino hakanda magi register users se india da 50 lakh ta henba 50 lakh above obese si kawe ko adu akoina phangbada mamang sahi gi kan data ni whatsapp users si 53 crore india gi pothok ni ko india da whatsapp si 53 crore si nei aduga youtube users na 44.8 crore ngatani adagi di facebook user na 41 crore Instagram users na 21 crore aduga Twitter user na 1.75 crore
hojiki sidi YouTube ke Facebook ke ra Facebook Facebook si users si 41 crore mamang sa ki data da and si hojiki aina haije rules information technology intermediary guideline and digital media ethics code rules 2021 gi magi significant social media intermediary du singduini ma Facebook si लाइन कहीं क्रॉस तौरमीना 41 crore ले इंडिया यूजर से अदुना सिगी पोने ता हुजिक सिदी याम नुंगाइबा मना कोइ से पंगथा थागत बगी पोस्ट म लेबा पोस्ट अखोइ की फुल ngang दंगाइ दबो हाना मतेक थागत पी लेदन को अदा अखोइना ngang बोक्ता दुम अखोइना पूरा असांग मा मिनिट 10 नत्र त्रांग एक्सप्लेन तौबु थागत तब ngasai pamjaba matek to ibani ama tawju jamna myam pamnei dana myam thagat po oeba du matek to sai na ngasai gi akoi mamang gi former chief minister ga hauji ki chief minister ani gi bases to nom to widna hoi hoi ada dan bi yawo to gi ba bon na aduni dance na aduni taekwondo na aduni to dum satne ba khoi aran mangang mun te khoi nga achu mak ta khoi achu mangang wan thara khoi si achu mai na ko khale khoi ming ja chu mai khangna re bu ai na hai ja du ne ji rule du gi matung ina khoi yeng ma tare aduga ahan bada khoi yeng bi du si moi content du yeng ma tare content ji kamai to bono khot pano intention du yeng ma tare aduga relevant section khara pan be aba hoji ki du moi du palo hai bana te ko masi chanra ga di pan be ai akoi gi bharatiya nai sanita gi section akoi ai hai ja bo akoi matek ki laina am na re aduga mipung khudi muksi maron social media sida thagat pa gi kenu sim leire thagat pa ya ba ya da ba khoi yeng dre anything sida thagale masi ju ya da bani angang hat pa khot pa adagi victim sing du gi photo ut pa ya de hai ni akoi hekta pangta thagat pa gi khoi hebit lam leire kanu ma su ngang expert na ta mi du na su pa ngang ga achai thagat pa mi ma ko share ko to ba su mu gi chatna bim leire masi mukti khar control change anu sida soira ga di par ba ya ba si bharatiya nai sanita 2023 gi khoi kenu se sida chaigi man thagat li ba kholi ba content du na riot thon ba ya ko riot ha ga di kanu ti ko hindu muslim phuna ba na ti ko community ani hekta khana ba si riot kawi riot ai kenu kan unlawful assembly le rani adu unlawful assembly ha ga di there is a common object kam ai ni ya da object le mani mi phu ba chai ba gi pot ama adu ga saigi violence sinaba adu ga di ko riot kawi ba ko adu rioting gi when totally giving provocation with intent to cause riot ana akoi gi 192 si pan bi adu ni mo gi sai thagal le do pothok tun phak ta ga di nahan ga akoi ko mi release bada mi ga phuri do adu riot makhalam ne wari bu kai thin mi bu do amai to na yamna marale jada ba khoi naw ni moina phu don ko ton tawri du ma si tawhoi da thabak ni amon tawbi ga nu leiwa ki kai da yaw ba ngam dra ga su thuga yang hai bi taw yaw ba ngam dra gi thuga yang hai bu taw su mai tham ninge ba ko adu gi poni adu riot makhalam ni adu na sumam ta ga di 192 pan du ni adagi di hojikti 197 parsu ani aduga ya maru ina 196 midi pan be ari section ni ko sai Indian Penal Code ano bosigi bharatiya nai sanita gi BNS ki 196 aduna kaunu masin gi manungda ade akoi enmity thon ba hojiki pothok tuna thagali potuna enmity tholaga adu su 196 pan ni adu su electronic communication du singe ano 3 year ntaga fine tawdoni adagi di mi ga sajanaraga masaka yawdaba social media leidana masaka yawdaba kanana madu run tawribano leidana aduga khangdaba kanguduna aduna cheating by personation kawi mi saga cheat tawrini aduna section 319 pandoni adagi di amana intentional insult tawba with intent to provoke bricks of peace sidiam pan be are social media da bricks of peace tawna ba intentionally provoke tawrum tagadi madu 352 kawi Indian Penal Code ki bharatiya nai sanate madu pan be are adagi di statement mahaisi conducting to public mischief tholaba adu gagadi ko 353 kawre adagi di kokomi ga pallaga moina yam iri mina kokomi si whether they defame the organization or not simi yeng tare ko defamation adi kaino kanda kokomi gi miyeng dina tab atoba third party gi miyeng de gi magi reputation ji lower oi targadi magi statement du defamation kawayo defamation ani sui amana civil court chalaga tawba aduna law tort ki makhada leiba adu amana defamation as a offense criminal law ki makhada aduna section 356 pan tare sina bharatiya nai sanita ki makhada social media singna ngasai gi user singduna karan turan kai ke thagat pa content to budu adu direct ma thagat liba mi du dandi phangboya bani 192 197 196 319 352 353 356 sina adegi kharam kupsal laga na hojigi ITA ki makhada sidi khatak sathi re ITX di hana pan be abasi
166A सिबुदी हुजिक सुप्रीम कोर्ट ना कनो तो स्ट्रक डाउन तौखरे सिगी सेक्शन से अ ताउस मयाम खंजन फै सुप्रीम कोर्ट ना खोगी अफाव केस अमा सेरिया सिंगल केस स्ट्रक डाउन तौखरे मसिन पन दबरे मा अदुम जु लेरे हजिक आइना लाक्जनी वफम दि मरोइना सुमबा खोय यामना खोय कंट्रोवर्सी ओइबा पोसम खक लाय हजिक से अदुम फेक अकाउंट खंगदे नत्रगा खोय माइखुम उप अदुम अकाउंट खक्तगे अदुना हजिक अदुम हम लाखो मतमदा कोकोमीजदी हजिक याम सेंगना हारगदि हजिक लेबा मियामगी हजिक लीड तौरगा हजिक लान से लोइसनबगी नमक्ता खोयगी इरांग सागलेब मियाम से फादरगा मणिपुर प्रजा मियाम अमदि हजिक लाइरिबो कांगलुप सिंग से अमदोइन पुनसिनबा हजिक नेगोशिएशन गी अखोय पीस प्रोसेस हम द चथब चौ थौदाम खक्सु लौरी सो अनदर साइड हम खक्ति येंग मतमदा अदुम अवन बा मणिपुर कौबो पीएस हम खक थोलागा सुमबा अखोयगी फैक्ट फाइंडिंग यावदबा अदुगा अदुगी रियलिटी द बेस तौदबा कराय बुक चुमिनो कराय बुक लालिनो खंगदबा अदुम पीएस हम खक थोलक कोंदमदा लेबाक सिदा याम अचौबा अखोयगी पीस द अचौ इफेक्ट हम खक लाकबै वाफम जुले अदुना सरकार वाई अजिक तुमिना लाइबसे करी मरम गिरा अदुम बा खोयगी साइबर गी ओइबा खोयगी लॉ एनफोर्समेंट लेरे अदुना मतिक चाबा अदुम बा थबक थोरम सरकार गी माइकेदी पाइखलक तबसे करीम अदु कनोने अदु मोइना पानब सेक्शन खंगम दबसु याइब अदुगी सेक्शन हाइ लोइसलकदोरे सिलो एक्सिदु हाइजरके हजिकिदु punishment for sending offensive message through communication service है ना 66A सिना ITA की नहीं हजिक लेटेन लोगे सुप्रीम कोर्ट ना इसक डाउन तौरमिना अदुगा punishment for identity theft है ना मी identity का theft तौरमगद हुरान मतो अदुगा सु तौवे अदु 3 year अदुगा अखोई 1 लाख कंपेंस फाइन ताबे है अदे खरा मुक चथरगा ना अखोई ना कनो हाइ मसे cheating by personation ngasai do chamana na sida sum yawi ITX sida ma mi ga sajannaram ba ko mi sarga thagar khoga patawga masaka taktan thagar podu cheating by personation ni sina 66D aduna 3 year imprisonment ni aduga 1 lakh rupees fine ne ba ko ai yam kanna emphasis pinning ba section nam yawi si si khoi khambi ba chume ma si yam phare impact puthok pi se ngasai ki anobo yawon bo ro ade anobo yawon ka keno haining bahar sun any social media handle tobiri ba aduga intermediary mayam including intermediary aduga thagat li mi ji ba sing se sina khangbi do se hida khoi na di yam kanna khana da khoi na terrorism ai na ma khoi gi chin ko ki na ko terrorism ai kan tawri dana ko adu da chamana na cyber terrorism mana amsu leiri ai kha mo si kayong kana sigi cyber terrorism ching pe cyber terrorism kai no bu yam definition pi yam sambada strike terror in the people of people the terror strike torom ta ga di madu cyber terrorism oi dui ni hujin ano bo yawon bo ro ade anytime mam ju pan bani oiram da bi ai ano mo cyber terrorism no hire to ni kai no ga mana thagale potuna likely to cause death or injuries to person ai property jawri person da injuries oi bana han puri kholi du moina kanu thagat padagi wari bo taw have nate adu torom ta ga di sigi cyber terrorism 66F pandini 66F cd sigi x sida IT act khwai dagi sathiba section din c sini 66F haise masi makha da di madu aduna maram moduna defamation thoma ba incitement to a offense ama tawgi injin lama ba aduga atopa group ama the individual ama the advantage piram man thagali potuna adu ta cyber terrorism kore section 66F ki matungina magi punishment ni sathi re hai bhaining de madu commit torama na conspiracy di mi khara taraga plan ga sila tom ta ga di imprisonment for life mapuni super jail da thamba yai ba ko an sigi section sing si khangba ma chum bai tare aduga pakta thagat pa aduga akhoi gi establish tawlera ba leba ki leba ning ba du organization da defame to ba ba huji phok to kokomin action log dise si action log kokomin action log don't go kokomi cannot take law into their own hand okay masi moi report to goda bani complaint to goda bani aduga natra government sumo to law su cyber gi branch ka su lai dina ko cyber police ka su lai bani cyber SP bu lai bani aduna kokomin na madu high up claim to godra natra complaint to godra to da sarkar sumo to loga lam hen tu hen hai dia ain thugai ba by using akhoi cyber gi adagi computer resource mayam sina ga tawri electronic communication gi kuthang da offense tawri mayam injin na riot tholi ba incitement to offense defamation tawri ba cyber terrorism tawri sing sidi hak paisa rak pi ga dam hak pai di mako kati pura ga nungdang pura hak pi wa mate law section jing pala ga prosecute tawro exactly the problem law je ina second round lakni mune do santa yor puda hai dia da hai di ai anyway santa once again I ngasi topic sab the remind to jage social media exposing reality or creating chaos having ngasi topic se aduna ngarang han tarik kun manga dagi hauna hoige manipur gi hoige social media gi pages me am da hojik si am conflicted adum khoi charang na han ba aduga paja me am da tongan ba hoige mayon lamjing nabagi achauba social media da tongan tongan pages
Maruina awon Manipur ko pi asang ta kokomi yam ka na khul ngang bi wafum khak su lai aduna mawang wang do ko ningjang ya bada ko Facebook pages mayam khak ta kana ko gi mi live attempt to gi wafum na chingba even mi moral assassinate to gi adum phaba pun mayam khak lai adu hajik lai ba film sari Manipur government ki maike gi phaba pun gi wafum de thidok bi wafum bulai tri haib dare adu social media da thoklop khudi mo akoi na la le habidi aro chumba jaga adum lai adu how far hajik lai hajiki ori film sida Cam cry about Chumino, have you often delayed? I don't know, I'm uncomfortable about troching Labraki Marx, not deliberately, a quiggy Samasta, quiggy Prazamiam, a quiggy who jail about quiggy poison number Masia, quick spread Ura, not recognized labor, quiggy Pazesida, any political forces can back at our labor man, but yet you often the Chimbo Ura, Santa Cariba from the meaning. Social media page सीधे चंग रही है सोशल मीडिया पेज में हमसे कमाई तो होगा कमाई लाके है तो कितना ये मिनम चंगेगा मणिपुर जर्नलिस्ट की यूनियन हम लेको हमजू है ना तो का मणिपुर की एडिटर गिलम ले EGM है ना को सीगी ऑर्गेनाइजेशन अनी सीगी मनुंगा सुनिया लोग तो मसागी क्या सोशल मीडिया पेज न तक YouTube चैनल हांगा पाव संदोकवा न तक पाव की वही कनो कहे नहीं वैल्यूएशन दा पैसा तान ग्रुप में ले मणिपुर सी पोचे कोई रेबा मणिपुर ले खले से को हंदक की सिचुएशन जे याम नुआय ना ओन मणिपुर याम कन मुई जे ओय चौकोमा बीजेपी की माउथपीस मालहनबा जगह अमा को अदुगा चीफ मिनिस्टर न चप्प मफम खुदिंग की मा से अपडेट याम थुन फंगे आय तारे को अदुना मरम वरकार मा से सीएम की मी मालहनबा अदुगा आइने सुम खंजबदा मणिपुर सिदा रफली Impact TV, ISTV, अतः न तब YouTube चैनल दगी ऑपरेट तोबा को पाव की चैनल से खर यामे वो जिसे अदु में यामे देन सेकेंडली कमाइन तो गया था सोशल एक्टिविज्म पामा जर्नलिस्ट है तारे सी जो खर ले रहे हो मणिपुर हो जिसे एक्टिविज्म में न पामा है तारे गसाई मसाई ओपिनियन से पाव की एंगल दगी न तब मागी मसागी एंगल दगी फोम तो नहीं ममी से मणिपुर हो जिसे खर ले रहे हो खर तंते यम ले रहे हैं तारे सी की मनुंगा अमजूदा मेंबर होइबा से Impact TV की ISTV की पोंगफम की अदगी सनालेपा की लेदना को अदगी ngसाई इचेल की सिगी पाव खोम चक्प मी सिंजिना मसागी पाव लोबल लोर मतुंगदा पर्टिकुलरली मसाई पाव लो लोरेगा पर्सनल ब्लॉग ता अमुक थोइबा थौदोक तो अमुक लाइव थागत पे कल्चर अमा खोइ लेबाक से याम फस लाएबा सिगी जिमा लेरे सिना खोइदा कई प्रॉब्लम लाए इथिकल जर्नलिज्म से प्रॉब्लम लाएबा अनइथिकल वेरेबा जाइए इरांग थोड़ी दबा मी पाउडो एडिटर अमना बैलेंस तौरगा सिचुएशन दुबु एडिटर अमना पाउडो फजना वेरीफाई तौरकांदा चंगल लगा येंगदबदो अदुगी फोटो एडिटर दु यौद्रिंगे दम पाउडो फ्लैश तौथोबि वारी ने लाइजे देन सेकेंडली अवन मणिपुर की होजगी केस ला कांददी खोइरिंगा इजे मणिपुर की लेइबा सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिसिंग जिना ngarang की थोइबा तौथोकतुदा कोकोमी तो सोम ले गए लामयाम लापिरो ऑफिस ले रे गायना थक तो स्पॉट अपडेट फंगे इजे को अदगी ngसाई कोकोमी मी म फोरे गायना फदर इरांग दो प्रोवोक तौनबो को कोकोमी रैली से हम पीसफुल ओइबे रैली ने हान की तो को लोइरबा रैली नेबा कोई कंगला बाव चलोरे लोइरबा नेबा अदा बाजार मनुंग दगी रैली सो यावदबा इमा अनि मना थोलागा अदाइदुदा पुलिस ता वा वा ngang लेरमबनेबा अदुदा जर्नलिस्ट आदि प्रॉपर अमजुगी मेंबर ओइब्रा ओइदबरा खंगदबा जर्नलिस्ट अमना द पिन कोबमा को प्रिंट मीडिया है कहीं अमना कहीं इनसाइट कहीं है इनसाइट नत्रे अतोप मीडिया हाउस ला नब्रा पर्सनल मीडिया को कमाई ले मीडिया खंगदब है तारे सिगी अनीसिना थागलप पाउसीद मोइना कमाइन पाउसे इगे गांदा कोकोमी सिदेदमा यावरेबने कोकोमी की कनो कहनी को टू वुमेन एलिजेस कोकोमी कनो कहदे अखोइना कोकोमी से चेन ग्रे है बगी एलिगेशन जे मोइना जदेदा है जे कोकोमी जी मोइना इरिबा पाउसे कोकोमी फुल द पीपल while organizing the rally alleged some women protesters at खरमन के लाए बजे को सी पोची माना कोई होजिकी कामू जी कईगुंबा मा इथिकल जर्नलिज्म तो मी ओरम तादे अखोई कंगला ममांग द रैली दु लोरे कांदा सिगे अनुबिसिना मोइजिंसिना ngangu द एटलीस्ट मोइजो क्वेश्चन नम दे ngamgane ba ima hoi ngasai कंगला ममांग द रैली चपदा यावब्रा यावदब्रा इरांग थुगाइबा लाइरा खनाबा लाइरा कई तोबा लाइबा कामू नो हायदो मी अमने हेक्ता अमा वा मा हायना ngasai मियाम की लेरिबा प्रॉपर्ली लाको पोट नत्रगा नोमो वालिंग आइदगी लाउथोकरबा पोतबु कई अनि को प्रोपेगेंडा अमदा तौरगा थागला कांदा अवन मणिपुर ने यामना फ्लो नायना
step by step putharaꯛꯄꯅꯦꯕ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯔꯦꯂꯤꯁꯤ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯊꯣꯡꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯎꯔꯤꯄꯣꯛ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯙ꯭ꯔꯨꯕꯗꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯑꯣꯝꯁꯤꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯚꯤꯟꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯅꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯥꯏꯅ ꯂꯝꯂꯣꯡꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯕꯣꯝ ꯈꯔ ꯀꯥꯞꯄꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯁꯟꯅꯈꯤ ꯁꯤएमꯅꯁꯨ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯎꯅꯩ ꯋꯥꯔꯤ ꯕꯣꯕ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯍꯧꯁꯤꯗ ꯗꯥꯏꯚꯔꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯂꯧꯅꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ why is the BJP silent ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯒꯦꯟꯗꯥꯁꯤꯗ BJPꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ IT ꯁꯦꯜꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯇꯧꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟꯂꯤ why is the administration silent ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯦꯂꯤ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯁꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤꯁꯦ ꯀꯣ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯔꯛꯄ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯔꯥꯟ ꯇꯨꯔꯥꯟ ꯂꯣꯏꯅ ꯇꯧꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜ ꯄꯨꯔꯥ ꯄꯤꯁꯐꯨꯜꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯁꯦ ꯑꯗ ꯄꯨꯔꯥ ꯁꯦꯔꯥꯟ ꯇꯨꯔꯥꯟ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯁꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯁꯦꯔꯥꯟ ꯇꯨꯔꯥꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯥꯒꯦꯟꯗꯥ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯦꯂꯤꯒꯦꯁꯟꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯕꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯏꯗꯣ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯉꯝꯗꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯜꯂꯒ ꯏꯍꯧ ꯇꯧꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯗꯣ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯀꯣ ꯏꯚꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ SP ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ SPꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯋꯦꯁꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛꯅꯤꯅ SPꯁꯤꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯉꯔꯥꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯏꯈ꯭ꯔꯦ SPꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃ ꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯌꯥꯐꯥꯎ ꯀꯗꯥꯏꯗꯩꯅ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡ ꯅꯤꯅꯤ ꯌꯦꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯞ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯁꯨꯃꯣꯇꯣ ꯂꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯣꯇꯣ ꯂꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯁꯥꯏꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡ SPꯗ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ 이그래 이유도 그냥 나랑 같은 몽원도 요구했는데 아이는 왓츠앱도부터 양간나 타기 누미뚜기 농담도 좀 타버리고 또 피지컬 제 요구해야 되는이나 ngasi ngarang di complain iramani adu kayuma se leader step lokalak ta taragadi ko akoi kokomi gi level dai so dum mayam do wari sanaraga moral ground da akoi masen sengtok jeng tongnaba understanding tongnaba je hujik dum tawri ko ngasai gi hujik su tawri aduga main problem je kaino hai ganda social media handle tawri ba mi singsina moisu ethical oi bam change ba BJP kambuna moigi ngasai gi moigi media gi handle singda akoi gi tawriba issue ji moina compare tawraga mamang government ga handak government compare to kesu kai de political matter ne akoi hai ne ba adu kedo wi khenari no akoina resign tawai ise kai no BJP boycott tawre ise kai no mamang da kari gi hai de si mayam je akoi mina media house da kai gumba paper oina tholak ta ga di akoi adu gi explanation chapchan pi ge ne ba akoina attack to ise policy ni adu da ni akoi sengdok pai budi people to convince to no hona ga ne ba ko but ai personal issue da changa ga ai business ta changa pa then akoi gi ngasai gi moina akoi bu yam kiman gi dana kiruno ai BJP kamu da haije gi kibiruno ai ki re moi kai phang doi no ai haije ko kibiruno ai ki no kai phang doi no ne assassinate to doi gi yam kan na honore do no ngam su ngam moi ado kan su kan ro yam seng ha da issue da ba tong ngam moi ha ne da ko issue je moina du maina sum puthore gi moi gi pali ba chief minister gi against the music gi sum la khane ba moi gi party gi lehori ba mi khara do adu de na moi gi mi je ga pang moi ba politics je moina actual oi pot to moina putho kanda public se convince tawra moina pubi gedam ne moi thabak tawri du utpi gedam ne ba moi thabak tawri utpai mohuta awon ma manipur na hangai ba mana thagalei du kaino BJP gi party na ai do moina mana thagalei du kaino narco terrorist ji kuki gatang ke do bagi hai no maitei di hai di kai no ye maitei de drug ki kabar tawra khulai pa ya je sakar gi record ta anybody lei jala ba maitei naro nam ta drug kabar tawya ha bagi drug ka kona na pha ba nataga popi thara me hai bagi record se lei bra ba yam sengna hai da ko simile ko secondly moi hai do kaino akoi gi kari po no moi ma hai do kai step amu mari yaw bane aina khara yaning da ba hai ta ko ai uji madugi ko document do engon da leitre ko adagi ngasai gi kai no moina point khara yawi moina sengdok pudu da ko hojiki aina key point da terrorism gi matang adu dagi ngasai gi kaino su abrogate tawai bai matang su abrogate tawai je maitei gi su tawminam su yaw bra ne yawi ai gan meda maitei gi su na te pistok ne ngal le ko khara kenar dong male oza pe man da horen explain to bini su to boduga suspension of operation na jidi ngasai nomai kamna ba lepse hai ne ba wai bu ko ama jine pistok ta sang ko ne ba some ground da kai de no ma pistok ma ma gi leram ne ba ground khara ko ma na sang ba khara khulai kamna ba do akoi gi lei ba akoi gi de lei ba maitei gi sing siga su gi operator sing duga mana ba yar wai ba maram di kai noi ganda su gi operation da changsal ai si Manipur da sungai leram da ba laloba group amaga sign to na kanda
ꯁꯨꯅꯦꯅ ꯆꯪꯉꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ 50 ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯥꯜꯅ ꯍꯧꯔꯝꯃꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯤꯁ ꯗꯤꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯕꯅꯦꯅ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯀꯣ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯄꯪ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯪ ꯁꯤꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯃꯔꯤꯟ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯉꯍꯥꯟꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯔꯦ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯅꯁꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯣ ꯗꯤꯕꯦꯠ ꯇꯧꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯗꯅꯦ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜꯗ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟ ꯀꯟꯕ ꯁꯥꯔꯒ ꯀꯣ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯂꯣꯠꯁꯤꯟꯕꯗꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏꯕ ꯑꯩ ꯐꯥꯔꯁ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯖꯩ ꯁꯥꯟꯇ ꯑꯩ ꯔꯥꯎꯟ ꯃꯇꯦꯛ ꯑꯃꯇꯪ ꯂꯥꯛꯆꯈꯤꯒꯦ ꯁꯥꯟꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖꯇꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯒꯤ ꯑꯃꯣꯠꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯣꯏ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯚꯤꯗꯦꯟꯁꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯗꯅ ꯁꯨꯞꯅꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯟꯋꯥꯟꯇꯦꯗ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛ ꯄꯦꯖꯦꯁ ꯈꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯪꯊꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯂꯤꯡ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯝꯖꯤꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯥꯟꯇ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯁꯨ इलिगेशन तौबसे अवन मणिपुर हानगी चीफ मिनिस्टर ओइम श्री नोंधोंगम बिरेनगे हेक पोकमिनबा मनाउपा नोंधोंगम राजेंद्र बोय हाइना खंगनबा अरुगा इचमगिजु हाना अचौबो थौदांग लौबा महाकि नुमितुगी तारिख 9 गी रैली दुगा मरी लेना महोंदसु कोकोमी सॉरी हजकी लेबा अवन मणिपुर मागी पेजेस हम थागलागा सोशल मीडिया दा अदुम अदुम वायरल चप्पे वाफम लै अदुना महाक हाइग्रे अनदर 7 days की मनुंगदा हजकी लेरिबा अवन मणिपुरजना सेंगदोरक्तब तागदी मसिगी लीगल एक्शन लौनी हाबी वाफम लै अदुना हानगी चीफ मिनिस्टर हजकी चीफ मिनिस्टर अनीसे यानदबी वाफम खरमजु लेरि मरकसर खितंग बैरियर अमा ओइबा अदुन मसि पॉलिटिकली अखोइना व्यू तौरप मतमदा मसि सांतरंग साइ थम्बिबदो अखोइ बीजेपी गी अदुम पेजेस हम ओइरम याय हाबी वाफम दो साइबोइसि लिंक से लोइनमक लेनरक याबगी वाफम लेब्रा कमाइना करी वाफम आई करो माइजेगे को याम नोनी इसे कमाइन तौगेदा होय तामो बोयगी केसिना माइ तोंगान बमने माइ पर्सनल मैटर ने को अखोइसु कोकोमी की पर्सनल मैटर ने अदो अखोइना अइना डायरेक्ट पर्सनल तो होय तादे आई पर्सनल थिंग नेबा अखोइसना ऑर्गेनाइजेशन लेवल तो नमनेना कोकोमीना तौबे वाने गसी अखोइ ईजीएम दा चिठी म इग्रे को ईजीएम गी मनुंग दा यावबा एडिटर गिल प्रेस मीडिया अमजुगा पुनमिनरिबा एडिटर गिल सिना मोई मनुंग दा मीडिया हाउस दा लेबा पाउखोम चपमीना पर्सनल ब्लॉग थागलक जे थिंग होना को मरमदे पाउ दु खोम लोयकांदा माइ मागी टेबल दा एडिटर टेबल दा योरकांदा मोइना अफफता अखोइबु हुनिंगजु चाइनिंगजु एनीथिंग प्रॉपर मीडिया हाउस दा एम चेरक्सन होबा अदु कैसु काइदेबको अखोइ खुंगनेबा दुइ पोतुदा अदगी अनि सुबदा अमजुदो सो अखोइ लेटर अमा थागरे ngasi को मोइगी होजिकी तोन बा जगह दा अमजुगी कार्ड पाइदबा मणिपुर सिदा को थोई प्रॉब्लम जे केम नतेबा अमजुगी कार्ड अमजुगी मेंबर ओइदबा मीडिया की कार्ड पाइबा ममिंग दी पलर होय मीडिया हाउस मैम लेबा अखोइ मरदा पौमिनियन चपा अमजु मेंबर नतबा मैम लेबा सिको अदुगी कांगुदुना मोई पाउदो लोगो लोय पर्सनल ब्लॉग थागलकपदगी लोय थोइने बसे लाइव थागलकपदगी को कंट्रोल लेरतमनेबा सिचुएशन दो कोई वारी बु सानरजो अमौ आइगा मीम मर येनरसु केनो शांतगा कोकोमी मताना खना औरेना लाइव अमा थोकलां थागलदी आइगी इमेज दो फजन गिरा थियन गिरा दो स्पॉट तो लेरेबको अदुई पोटुने लाइजे दे सेकेंडली हजि ओजाना आइबी दो पर्सनल ब्लॉग पर्सनल केनो से दाबोगी मोगी लेरिबा ngसाइगी केनो दो माना सेंदो हाई दो माई 7 days तो गायगा मागिसु लीगली चटप याबा मोंग माना चुमजबा जगह लेरम बे माना रैली दो ऑर्गेनाइज तवे खोले ऑर्गेनाइज तव मतेंग पांगे गाय दो खंगदे मागी लेवल दो काय देनो कोकोमी गा मोई गा खोई गदी मरी केम लेंदे गसी बाव कोकोमी गा मागा थेंगनरुसु लेते सेकेंडली अवोन मणिपुर मतंग ला कान को अमतंग हायोगेबा माने एलिगेशन तो आंतो मा मैम तौरेबा को अखोई होजिगे सिंडिकेट की मतंग दा को अदुदगी ngसाइगी मी अनि की टेपिंग लेई गाय अवोन हाउ डिड अवोन मणिपुर गेट द टेपिंग अदुई पोतो हाइरको मणिपुर पुलिस माइ मत इंक्वायरी तौ यारबनेबा को टेपिंग आई डिफरेंट स्टोरी नेबा मोइनी वारी जानबगी वॉइस रिकॉर्डिंग ले हादी तोंगानबम नेबा यामा को मोइनी वारी जानबगी वॉइस रिकॉर्डिंग ले हादी अनि दुमक अमने शेयर तौरे बो व्हाट्सएप दा थानबदो खोजु ले बो हारजो अमा तोंगानबम ने टेपिंग इज ऑथराइज्ड ओनली बाय द होम मिनिस्ट्री माना का टेप तौ याब नते अदुना ही इज वेरी नियर कनानोमगा होम मिनिस्ट्री गरा बीजेपी की कनानोमगा याम नंगनबा पोने जे भाई मचा मचा खो स्टडी तौरिने होरिनी फंगमनु मितदी फजदोय पोने माजो को आई हाइजिने को मरै दो किलोमीटर मा पा चिंगथोगा मा नंगांगी बामदो सिल्लोय नमने बा कोइना को मतक तो सिल्लोय नमने बा मा हाई पोट मैम दो चुमी लाले अदु दा माजु सेंगतोकनी आई हाइजे को माजु मैम मी म ओइरेबा अदु सी बीजेपी ने खंजरदमने मोइना अखोइगी मथकता तौहलिबा थबकसी नीति नियम जुमना तौरिब्रा लाना तौरिब्रा नेगेटिवली चतप्रा फजना चतप्रा दो लोगी एंगल तो तौबा यादो मैम लेबा अखोइना लोइना स्क्रीनशॉट लो थमी एसपी ऑफिसर जो कॉपी लोय हापंग मने अखोइना पीबदा को अदु मसी नोमिनी उमनिदी येंगिने अखोइना को करी स्टेप लोकल केजे करी हुंबा बीजेपी की मी ओरमदना पालेबा सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस
authorized oiba legal thabak tawgada mi se mana thabak lokal pangam da tadi we have to go to court madui mathakta sumo to loga Okay. court ki makhada chathara kane na ismain thamsage Thank you so much, Santa. I uda say it. Uda say it. Aduna Manipur da sumba koi social media pages ta thagalak busi. Kana umba khara ason magangu jing Manipur prajana hiding ba phana amakak layga jo haibang amdaba. Aduga behind the scene manung da akoi ge marum da lepaga phongdor pagi wafam adum lay adu lay situation diga khara magadum khena bagi wafam du lay. Aduna hajik lay wafam de hajik akoi mi myam khangna akiba wahi myam khak haibang amaktaba natragana hajik hairak ba daga jo hajik che akoi limit ama koi cross tok salak pagi wafam na chingba. Aduna hajik akoi genuine oiba akoi gi public ki issue in ubra natragana masi amna manufacture oiba akoi gi media social media gi storm am khak ubra on the ground yeng madam ko aina ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯦꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯃꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠꯀꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯇꯅ ꯊꯝꯈꯤꯕꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯠꯀꯤꯗꯤ ꯅꯪꯉꯦꯕ ꯏꯚꯅꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯏꯗꯤꯇꯔꯅ ꯄꯥꯅꯤ ꯏꯗꯤꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯅꯝꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯄꯦꯄꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇꯨ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯌꯧꯗꯣꯏꯅꯤ ꯇꯞꯄꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯨꯔꯤꯁꯤꯅ digital media si oidoineba digital media da hoji akhoi hojik amujugi khangdi EGM gi khangdi yana na khoina anuba changpani khangde masida chaliba singda basic knowledge thamba ari atopa akhoi social media da tholi myam se masida akhoi yam toina hari se pot ani humneba basic ta tambiri se masi habet masi yana da khoi hai se muida ngang bagi right layeba article 19(1)(a) gi matungina right to freedom wangang balai free speech lay expression lay adubu mana ngangi bado maduki to akhoi article 21 da su right to life aduga magi personal dignity do maduri sokpa yate ko haiba keno ma aduga india gi sovereignty integrity mangbati yate migi peaceful keno du ngamba yate madugi kanglam du chana khangu haiba constitution gi basic ama ari mathang da akhoi na kan hari se ngasai bns ki am to han grab do han jaro adubu kitang chana bada akhoi gi media sing da chapata hari article 299 bns 2023 gi je mana report tong mato na migi religious sentiment sok tana bagumba adigi 356 ki defamation man adu tawe ge my personal life ngang dana bagumba adigi 353 gumba alan ba paw adi gamin ta do chandok pado madu yade ko haibe se masi briefing tor ga chatli haibe sima aduga hojik anu ba lakan se hojik ki akhoi ngang ni ba mayam se hojik ti hane minister of information broadcasting lo control tor me hoiti maiti information technology ek ki makha da su mo se control la pu kan se da moi da hari se moina tawriba khudimak se kaigumba ngasi ngangne ba mayam anugo ps thangala pa kansida artificial intelligence ki oibe yaiba artificial intelligence ki oita te hoji government hari se kaigumba mana haibatu da chingnaba adaga miyam complaint tor aba hanadi matam yam sang pirameba 36 hours pirameba hojik within 3 hours yap lu radi within 2 hours loktha babungam da loktha ga dabneba miyam ne complaint tor ko matam da lugo mana thagale poche ai na sembani haiba potu su khang ga dabneba mas media ai gi sin mulu saleba mathangda mo khoi nong thammi se yam lokan da hojikti suppose handa ki irang thokka da angang nupam cha leitabado chei trapper makha ngak tani dana adu jj1 posco adu mamai upaya de mama maming pan beya de even orphan oita de angang dugi maming pan matam da parents pala de angang du khangini adu lot pakot pasi yam lei sum issue myam se masigi issue myam se fazina briefing to chakla kanda lakpani habne hojik laiba manipur ge problem sina masigi control se tawdabase kada lakpana kan social platform se lakpane social media platform ji akoi haiba facebook ne twitter ne x ne instagram masi myam se haiba myam simarung da instagram ge s ka se follow yam me adugo manipur ga plus india ri kanda newspapers di khabaram loroga whole family pawani adugo india gi amasung manipur gi data se akoi yen kanda Manipur India is 1.4 billion ni ko adugo 1 billion di internet chine yo haibadi mi ayamba loi phange mi khudimak se loi da phangabina akhoi no check tawdu se kanana check tawni kan gomeri India gi di magi meiti gi makha da check tawnu officer tham gre ba ngasai loktha du se joint director gi rank ama nataga dig gi rank amna police to kana man mongoda complaint la kana man haidoin ngasai gi santana haibu kholi man complaint ai masi yaning de lokthoi na aduna handiki election se da 15000 lokthai ba haidi handaki bengal ga kai asam kai to election se 15000 post lokthok ke offensive yam thuna to dar ko mayam se adigi amana masi manipur gi context ta kamai to ga kana manipur da to ta kana to do na kanda masi monitor to na ba je police na to ba sung ngamoy kai do police na di ga sai mass media rule ma kham masi sa si kana to ni kanda kano to ni dia pan to ga ne ba india de pib sin he thagala iba suppose na sagi ha iba compare ma thok lai rumor san do na
hai kan PIB sina fact check ai tor ga masi se aran ba pauni masi thaja bigino na gram no thador kan ne fact check hai je aduna Manipur gi di madu gi dol akoi khara tappe khar leite police na sum tor ga leire aduna Manipur gi chakhalai ba adagi number of users henglai si gi hairati Manipur da lai ba akoi gi GIPR se masi da fact check tongna ba digital media se control tongna ba ama darkar oi habise thamjar ge ba adagi another issue yang lu ba sina ne Manipur da lai ba ga sagi akoi legally bound to ba suppose print kin hagar register newspaper of India digital hagar na maiti ga adagi Minister of Information Broadcasting na control to ba CBC na control to ba mayam city control to ba lai ba akoi habi ga rule ma ju follow to ne ba adubu hari ba x adagi ka ki mayam se masida thagalak pa sidi anybody thagat pa yae haidi machine control to ba kangu um lai ne ba aduna government of Manipur na khandoi se akoi Manipur gi irang yam laibal lamni na khandoi se sumaina akoi na control to ba ngam da ba government na control to ba da akoi gi EGM na control to da ba amuju na control to da mo se kaman control to da ge ha kanda mo se rule ma sem ga da ba ne ba rule ma lai ga da regulation sama masi ek lai IT gi Minister of Electronics and IT na symbol lai adagi IT intermediary guidelines and digital media ethics code an lai ba madu gi makha da mo se follow to ribra hai ba se to ga da ba ni aduga masi da akoi gi yam lubam na akoi gi Manipur gi user ke ki to me apse da ne yam tuna sandok pa yam tuna to ba se ama yam toy lei ba aduga Manipur gi na sumana to kan complaint to ga lokthop khotok gi process se khra tapi atopa state da yam thuye ba hai 15000 lokthop si yam khra ni lokthoi se akoi Manipur gi da nga sa hai ba akoi nei nei ba mayam mi gi thamui sokpa hoji sokpa da angang gi ama khangde angang gi photo thagat pa du thagat kan wa ha ba du lokthu ha ba du Panam Hirasu, Child Commission Chairman Hirasu, Adum Doctor, Pantara Takale, even really Chapatu, Angang Potu, Yoxlak Yaw. That means Manipur, the Sigi rule, ma'am, Chatabi ma'am, Sina, Suyam Kai Habase, Mashima Lay, Habsetam Jagaba. Aduka Masigi, Mogi responsibility am the labor. Hanadi, Kanose, ITA Kaki ma'am, Sida, Akwiki, Kanosam, organization, no one member. How's it unoble laws in a high sinadi, are the unobus in a high sinadi? Hojiki hai ba thagali ba page akoi wai sani myam se musu responsible whatever hanadi organization oramba hoji individual adigi hojiki keno hare creator ba mido ari influencer so hapsel eba hanadi BNS hanagi IPC ke da electronic medium yoram da baneba hojiki han lo sema tamde electronic medium lebante internet lebante adu hojik BNS 2023 da di sigi electronic keno da sigi su yoksele aduna Manipur da khoina appeal to base DIPR da seal ma habio yam tuna hanga sigi fact check toraga masigi misuse tori ba kholi myam se krak lakhai biu aduga masida kayuma wrongly sinarma ba mongoda suppose ma sina kayuma DIPR card na ta union amna mai card pirma ba adu mongoda magi suspension ni khange mongoda call kobri khange toraga mana tor jo lanbra chumbra habado madu monitor to bi process ama matu yam tuna dakar oi kay haka da Manipur se hanadi journalist masing yamam deba hojikti Facebook adagi ke Twitter ke tholak pade every person journalist ne ai su som su ngasi phambir me abji kay haka da live te anybody thagat pa yae ba madu thagat pado akoi no ji haina government su yae adi live thagat pa yae luhong ma khangde ke nom thok phangde adubu mana akoi no ji haidoi se mana tori ba hai me am do illegal oi ba leba kai ba ya ba adagi mi khana han ba ya ba suppose na han gi akoi gi yam ngai ta ba thok do ma hai ge ba akoi gi irang thok thoe ko release sorry release lo salam dai se da mi khana lo saning da ba da kani wa violence thol na ba kano ma sandrok ba mi yawe ba haidi han akoi gi mayam ba su lai khidre mi na hat khidna ko adagi ma samak su desong gi president or mini mongon da mayam na kano ma rumor ma sandu aga mo violence am sarai do mo violence sang pa do instigate tok ta di akoi no ji harina any page oisano ba government gi oisanu amagi oisanu kangba lalama ba ado haiba BNS ki adagi ITA ki mayam se maiti na pidaba law mayam se kangba se thugaira ba ado tadi akoina complaint toraga mo si lokha ba ado ka plus masi se da yam nungai bisu yawe suoira dina fine and jail ngak tane ba okay aduna akoi Manipur se prajana khambi do se mo na thagali se kangba soirma ba mi ma atata complaint tora ba ma jail jangne ba madu khangna madu ki law mayam do prajama na khangan bi